tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Timyong lakay, agriing ka pa'y mandita. Ay nawaw. Apay ka di Elvi. Kita mga aging inanada tao. Imawag ni Mari Gladys. Adda ka no aga pa akaarubada. Masapul amang ibaon ka iti kagawad amang anawa kadakwada. Uno saan, si ka mismo timapaan. Nagkikinabil da ka di? Agsisinong bat da ka nung arudan. Amang ano inton madamdam akit agkikinabilan da gijay. Agsisinong ba't dalang gayam? Ay nawaw. Saan mo na grabe na ito? Apay atak-takin nakpailang man. No kabaalan na nga nawaan na kita akaruba na. Nawaan na. Sana masapol nga yawag damin. Orayam nga raod nga kikinabil da sakbay nga aganawa ka. Ay nawaw. Adda ka matgayam dito'y kusina, Timyaw. Apay ka tinanang. Kunaklakit din no napan ka iti ayan da Gladys. Ay saan ka di nga imbaga ni bakit mau nga imawag ni Gladys Kingkwana? Imbaga na mutkit di. Matlagayam. Anya pa'y lang nga itar aramidam. Agsisinong ba't da kanulang mait nanang? Anya alaang mat nga ibagbagam si Katimyaw. Kas kapitan, pagrebengam ti mapan mga nawa kadakwada. Saan mo na grabe na ijay? Ay na, pakpakawan. Urayam nga raod nga dadakas ama pasamak, sakbay amapan ka. Anya klase ti kapanunutan dayta? Anyat imbaga ni Gladys kada kayo nanang. Nagaapa ka na o dagiti kaaruba da idirabi ay. Ay nawaw, iti anya agampo ka no nanang. Di na amaw no anya tinangrugyan ti apa da. Ngam na kunana anak kainom da kanumo nga bet. Ay, naimbaglaangan ata saan anapan ni Dado ijay. Nakunampay, ang mga nunablak ayan meten nunapan ijay. Grabe ka no ayan, nanang. Wan, pinangorda ka no pa'y iti 2x2 di may sa akadwada. Ay, kaasimot ano kasta? Sa bali at talaga ti ipikto ti arak. Ngam no apay akay kayat dalat tamat. Gagangay ti mamartek, nanang. Nakitam ti mata ni Henry si Katimyong. Ay nawaw. Saan pa'y bakit? Nananaw ti mata na ya. Nimisit ti igid ti mata na. Anya? Dinanog da kano idirabi eh. Nagkikinabil da kano. Ay nawaw. Awan na nga nawa ka nakwada? Siyempre, mabutaang dagiti karo bada. No si ka kumangamin tinapan, amang naanawam ida takapitan ka nga road. Kunak man no nagsisinong ba't dalang? Iso nga road tinang rugyan na lakay. Unay kamutin. Awan basol ko dita. At dabasol mo. Ay nawaw. Kasano ko mga dabasol ka? Sana siyak tinang ibaga nga aga-apa na niya. At dabasol mo tanagul ulimag ka. Di mo ida napan inanawa. Sa dino manan ti papanam si kadadaw. Ay nawaw. Ada kay mo't gayam di tananan. Sa dino ti papanam kunak. Gaputawan ni bakit mo dito balay. Iranam metan ti rumuar. Ninanang mo't. Agawid ak mo't ladagos. Amangan mat no agiinom kay man iyayan. Saan mo't siguro may parit nanang? Nabayagan na din ang udian nagiinom kami. Pangaasim dadaw. Saan man aday taarak ti adda iti utak mo. Relax kay lang nanang. Kas na kunak itayan. Agawid ak mo't ladagos. Sa anak ngagbartag tamnawan may bagbagayo kanyak. Sigurado mo lang ah. Adda ako nanang.
Pasensya kayon ano narabyanak. Anyat impaaramid ti gayem mo kang kaya. Narabyan ka, Mike. Pinagbantay nak iti istor na nanang. Ay, isumulagayam Ti anak ko nanang. Nakaturugan Di ka madanagan ta pinakan ko makiday. Ni Dado ngay nanang. Rimwar, itay pa'y agsapa. Ngam awan pa'y mo't anagawid. Ay nawaw. Gapot na awanak dito'y balay. Inrana na mo tirimwar. Day tanga raw ti kunak. Diyak kumapalubusan. Ngam ipilit na mo't ti kayat na. Awan lat amok di tananang. Nabartek tumanin nga agawid day ang tao. Sapay kumarum day numabartek. Naimbag abigat yun nanang. Kasta makeng ka anak kau. Simang pagkada ni Dado di rabi ay. Saan mo't nanang? Saan ang nagawid? Jak amo no sa dino tinagturturugan day ang tao. Ang lalaki di mo day Dado. Jak amo no anya ti adda iti panunot na nanang. Imbis nga agtrabaho ka, awanang taparikot mo ti papa iti asawam. Sapay la kumaata saan nga aggulaw inton agawid. Padasen na nanang, talaga nga isinak no kasta ti aramidan na. Saan asyak ti kalkalabanan day at tao kunak tumot. Nagas ang biyag ko, tintanong kalakaman. Kasta ti mayat, Dado. Ay, nawag. Apay nagpalakpak ka siya na, ha? Sino tinangibagakan ka mabalin mo ti agbartat, ha? Sino ka kung mamangibagay tirumbang aramidag, ha? Ay na, pakpakawan, Dado. Laklakayan kan, ngam kastapay lang ti kapanunutam. Apay, anya ti ikarkarit mo, ha? Ala, sige. Kung taram taridaw tapno maperdi manan. Anya manaday Dado. Nagawid ka anabartek sa ita, si kapay laag tinaturad. Di kayo makibiyang, nudiyo kayat ni Madarnan. Nanang, mapan kayo iti ayan ni Kapitan. Ay, apa? Agki daw kayo iti tulong kan ko na. Itugot yun ni Junior. Awan maramidan ni Kapitan. Takrot na yung Kapitan niyo. Kapitan, tulungan na kami kuma. Apay, anyat napasamak na natsarita. Timanugang kau, nagawid anabartek. Anyat maraminak nung nagawid na nabartag. Anawaan niyo, Awa mo nga rudenggan na asa o kapitan. Basapul samot ada kayo ti mga nawa keng kuana. Agsinsin nung batdan nga agasawa kapitan. Ay. Alaan niyo na ito anambar. Ha? No, kabaalan niyo nga anawain. Anawaan niyo pala. Awagan na kaming tulagan, nagkinkinlabildan. Anya? Ang mga nua palang tagasawa na ita. Ano pa iti trabaho mi nga agur-uray? Pag-aasiyo, kapitan. Kas nakunak itayin. No kabaalan nyo asulbarin, sulbarin nyo latan. Sana masapol at aktakin na kami. Nay, si kamag gayam ti masabat ko, Mari Charita. Sa dino ti papanan nyo iti apom. Agpatulong kami kadagiti masiknan. Kadagiti pulis maray. Ha? Nabartag ngamin ti manugang kau kitila man araramidin nan. Ni Ana ngay. Ada ijay balay. Madama nga agap-apadakin lakay na. Saan ang makataray ta sigurado akamatin ni Dadaw. Ay nawaw. Ammo ka di ti anak ko, ti may papan iti dayta abanag, Maray. Napanak ijay barangay hall itay. Taagpatulong ak kuma. Ngam numero matintet ti kapitan nga anak mo maray. Urayan da samot nga dadakas ang mapasamak sa daaggunay. Anya? Ipadas ko ti mapan ag-report dita police station maray. Barang matulungan na kapay. Sapay medyo adayumat, Maray. Anusan amaray? Ang mga nutumaray di anak ko katdangran ni Dadaw. Naimbaglaangan ta si Mangpot adagos dagiti pulis. Kat inalada ni Dado nanang. Ay, wan nga rod anak ko. No awanda, asinulaangan ti pagpatulungan tayo. Narigat mo't akasarsarita ni Kapitan. Aywan, anyat imbaga ni Kapitan kada kayo nanang. Numero matinted na. Anya?
Ti kunana ket no kabaalan tayo kanu nga anawaan tayo. Saan ang masapul at taktaken tayo ida? Ay, no. Talagamot da di ang kapitan, ha? Kasla takrot mo nga road. Kasta manen ti inaramid na, idinagaapa dagiti kaaruba da Gladys. Saan magayam ang mapang namnamaan day di a kapitan. Urayan dan samit nga damadangran sakbay at tumulong da. Ay, awan mo, Timyong. Ay, kasangsangpet ko lang. Ngam kastamot ti ipasabat mo, bakay? Apay ka day? Anyat ar-arabidin yaw kadagiti kagawad mo, ha? Ay nawaw. Anyat kayat masawain. Napan ka no ni Nana Charita ije barangay hall. Tapno agpatulong. Ngam cellphone number ka no matinted mo kunkwana. Wen tapno nalaka akong tagendak. Agpudno ka man kanyak, Timyong. Takrot kan samot. Takrot mo't nga ibagbagam. Agpapada kayo kadagiti kagawad mo. Di mo nga minamo, bakit? Imbes ada kayo ti kaasitgan a pagpatulungan dagiti kalukaran tayo. Awanon taagtugtugaw laeng met ije barangay hol ti ubraen nyo. No kas jay kumamot nga adda agaapa ay katagpakita kayo Anawain nyo ida ano kasapulan. Saan matada kami tinangibaga nga aga-apat Kasta nga raud, awan ti aramiden nyaw, boy-boyain nyo laptaitan. Hay na, nakababaing kalaunay, Timyong. Apay manay nanang. Ay, sus, agindidi ka pailaang dita. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Agdinamagan dito'y lugar tayo, ti inaramid yaw kadagiti kagawad mo. Ha? Amumpay ti kunada, takrot ka kanaw a kapitan. Takrot mo't nga ibagbaga na kita sa tao. Wen tasaan kayo mat kano nga ganawa. Anya? Manu a kalugaran tayo, tinagpatulong kada kayo. Ngam anyat inaramid yaw. Hayunay kantim yaw. Iso adiyo ida mababalaw, no ibagada at takrot kayo, takas tamot nga men, ti ipakpakita yaw. Sorry, bakit? Nakainumak lang iti dating aldaw. Pasensya kan, ngam nakadesisyon akon. Agsin tandado. Diyak amo tinararamit ko, bakit? Uray anya pa'y tibagbagam. Awanin tagbaliw. Ay nawaw, kasyang nakumamot bakit? Naasyan ka kadikada kami idi inaramid mo tikas dyan, No saan nagpulong ni nanang kadagiti pulis? Ang mga no anya mo tinaramid mo kanyak? Please, bakit? Saanan? Diyak kaya't ti asawa asakit ti ulo. Mabalin ka ding agsarita ta, Ana. May papanitian niya, Kapitan. I-delete mo, jay impos mo iti Facebook. Ay nawaw, apay ko mga idilit ko. Awan karbang mangibaga at takrot kami. Apay, ilibakyo ka di, Kapitan? Di ka man naging tutured. Saan lang ang anam na minsan ni inaramid yu ti kasjay, Kapitan? Tunggal adda agkid daw ititulong yu, kat di yu mat-aksyonan. Urayan yun sapay mat nga adda maisagma. Sana put no na ita. Pasensya kayon, Kapitan. Ngam saan ko nga idilit no anyaman ti impost ko. No saan kayo atakrot? Paniknikan nyo Agpakita kayo no adda parikot. Saan kay nga agul ulimag? Nakita ni Mayor ti impos ni Ana lakay. Anya, saan na mo taklos ka ni Mayor kay? Adda nang idanon kini Mayor. Ay nawaw, hasinaw tinangindanon ka ni Mayor. Di mun amon no asino. Aywan gayam, mapan ka kano iti opisina na tagsarita kayo. Ay nawaw, anya nga iti ibaga kijay. Ay kat si kamutin at makaam nga agpalawag kun kuana. Kasano no dinakpat dyan? Kasano no sermonan dak? No sermonan da ka. Ano sama, tapod numot nga dataktakrot mo. Saan ang mailibak dayta, Timyaw? Nakitak mo't nagturong ni Kapitan ijay munisipyaw. Una, tapi naayaban ni Mayor Nanang. Anya, Saan laeng met ngamin ada tayo tinangaramidan na iti kasjay. Adu tayo Nanang. gusto nga rod ano bagbagaan ni Mayor, bareng agnakametan. Naku nampay Nanang. Narigat nga agpaiso no agul uli magtayaw. Una, nagul ulimag tayo. Ay awan
ang mga no panunutin na husto tiyar aramiden na. Husto lang no pinaayaban ni Mayor, tapno mailintag na tikilo nga aramid na. Kat, anya ti imbagan ni Mayor kun ka. Pinagsasawan nak bakit? Winarningan nak pay. Naimbag man, tadi na pinaayaban dagiti kagawad mo. Siya kano ti makamo ang makisarita kadagiti kagawad ko. Aramidom ngamin ti may parbeng. No adda agpatulong, agpakita kayo. Aganawa kayo no kasapulan. Di urayan nga adda madangran. Wan, bakit? Tapno saan matlaang apanunutan dagiti kalugaran tayo at akrot kayo. Dahil tapay ti may sa bakit? Nasakit tirik na tunggal ibagan at akrot kamay. Ibagad at akrot kayo Tadi kay mat ngamin agpakita no kasapulan da kayo. Ay nakababain bakit? Hay, talaga ang nakababain ti mabagaan iti takro, timyong. Adda kayo magayam nanang. Kasangsangpet ko laang. Naimbag man, ta sermon lang tinangag mo ka ni Mayor. Wan nga rin narang, madanagan naklaunay no may katak. Hay na, pag nakmamdaytan, inton sumarunaw, aramidam ti pagrebengam kas kapitan, tapnosan nga griray dagiti kalugaran tayaw. Ay, nawaw! Kas maysa nga opisyal iti barangay, aramidem ti pagrabengam iti masakupam. Iti kasta, saan nga agriri dagiti kalugaram. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Jakmatan mabirukan ti may sagab yun, bakit? Ay nawaw, ang mga nudi mo nga miniinyawid. Jak nga rod malagip eh. Kahit, anya nga ro ti aramatak itangay. Kasano ang matulungan ka iti trabaho mi di garden no o matigab yun nga aramatak. Ang mga nadagab yun itatang ijay. At daangam anyat orasan. Anong samlatan na dagasan, bakit? Tapno malpas kumaatago si trabaho. Tunggal adda magatang akagawaan, kanayon ang mapukpukaw. Namisplis lang siguro, bakit? Agpakitan to ka di dahi jagab yun. No ita, bumulod ka pa ilaan kantatang. Tapno at taramatan. Tapno matulungan na. Umuna ka nga rudan ijay garden, awitam ti meriendata. Areglado, bakit? Sige, agdiretso kan tumot ijay Di ka man makiistorya ken kumarin mo uli. Sa anak mo't ama kimarmarites no amok nga ada trabaho ta. Jigab yun yung ay tatang. Ada ija kusina. Apa ka de? Mabalin abuludan mi pailaan. Ay wala. Mabalin ta. Anyat imula yo iti daga nga inabangan nyo aya. No sa anak nga agbidot, kamates kan pitsay kano tatang. Kasta ate bayat. Agmula kayo man. Tapno adda ila ako yung. Wen tatang, Mano ti abang yo ijay ngay. 5,000 per year laang. Ay nawa. Nalaka Adda pay danum na tatang. Uray summer kat mabalin nga agmula kami. Wen gayam, irwar yu tigab yun abulbuludak tagrubwata kon tatang. Agdiretso kalatan ito kusina. Tasi katimapan mangala anak ko. Umunatan nga agawid. Tagluto ka iti kanan tabakit. Madamdaman to nasapa pay mo't. Ay nawa, mabisbisina kon. Adda pay nabati at tinapay.
Isupay lang ti anusam, ta isupay met ti malpas ko a trabaho. Saan ka di ana ibagam a masapul a makamulatan? Kumaa, bareng matsambahan tamot ti mayat apresyo. Isungarud at tulungan ka tapno nabibiit ti trabaho. Munti mga ruta tinapay. Tay sulatan ti kanag. Anusam pay lang ah. Wanan, mano nga oras laang man. Agmerienda ka pay, ta isupay met ti malpas ko. Ay nawaw, italaang manan ang nagpakita ka, Maray. Adumat nga minin pakakumkumikumak ita, Maray. Anyamat ti pakakumkumikumam ita nga, Maray. Tinulungak nila kay ko iti trabaho na iti garden. No kasta, adda magaya man garden niya. Adda, Maray. Inabangan mi ti daga ni Tata Gudo. Aywan, pimanaw ti sigod nga gababang ijay. Nagpamanila ka no, Maray. Adda ti trabaho na ijay. Dakkel samot ti urnong na. Sigurado day tan, Maray. May samot day di anak at tiyamba idinapalabas atawan. Sapay la kumaat a matsyambaan mi ti mayat apresyo. Anyat imulayo ay, Maray. Kamatis ken pichay, Maray. Aywan, mayat day ta, Maray. Nalakati kamatis ita. Ngam sigurado nga addan tong huminaan na. Kumusta tinateng amulayo ijay, anak ko? Okay lang matanan. Kaasi na, saan mo't anapiste? Saan anapiste, ngamnay, adda kanumot sumangpot a bagyaw. Ay nawaw, nakangaganyo mo titiday ta? Isumuti ko na ti kaaruba, napig sa kanupay. Ay nawaw, abangan numapirdi mo tanti mo ulamin o kastanaan. Kitain nyo ang mga no adda pa'y pamuspusan tapno saan da mapirde. Isaganaan nyo, tainton lunis kanupay mo't asumangpot ti bagyaw. Masapul nga rin akasaritak ni bakit ko nanang. Ay wun pag tinulungan nyo, takasta ti agasawa. Wala nang, isaganahaan mi dayta abagyo. Tapno saan ang mapirdi ti mulami. Awan pa'y apulos na apit mi ijay gat. Bareng ilisyan ti bagyo narigat nga agpaiso ti malugay. Awan aramidang bakit? Awan pay, apay ka day. Mapantaman ni Jagarden. Isaganam dyan nagatang amaaramat ko may ti greenhouse. An-anwa mo't? Agda ka no ti subangpot abagyo. Masapul nga agsagana ta. Sayang ti mulatan numapirdi. No kasta, nagbalinan abagyo di ibagbagada a low pressure? Wan bakit? Ay nawaw, masapul nga rod nga isaganaan ta. Saan amabalin mapirdi amin ti mula ta? Ngamen, sigurado ang umina ti presyo tinateng. Day tamot lang tinapanunot ko, bakit? Agsagana ta nga rodon, tamapantay di garden. Kumusta tembo anak ang anak ko? Napigsa di bagyaw. Uray kaskasanaw, kat adamot na bati tatang. Napirdi ti daduma, ngam saan mo't di nga amin. Ay, nasaya at mo't nga ron. Ano kasta? Tapno saan kayo amalugi? Damanong yutuni ti kaasi. Apay tatang, napirdi ti mula da? Wag, sa painargal ti kalsada iti asideng da. Ay, kaasi damot no kasta tatang. Ay, wan nga ron. Dandan ni agapit ta kuma, kat inunaan mo't ida ti bagyo. Anya ti plano ni Manong ngay. Yak pa'y ammo, awan mo't ibagbagana. Nagasat kay lata, ta adda nabati kadagiti mulayo, anak ko. Ay, talaga abagyo ti may sa akalaban dagiti gardinero tatang. Wan nga ron, anak ko. Sapay la kumaa, tamatsambaan mi ti mayat apresyo no agapit kami. Tapabuludan mi damanong to ni tatang. Wan tapno adda pagpuunan da, bareng makabawi damutan. Ay nawaw, mayat tiisa mo ita, Mari Caridad. Naragsakak laang maray. Iti saan nga agbayag kat adamatan ila kumi anateng. Ay wun, nangina tinateng ita, Mare. Wan nga rod maray. Isot mangmangag mi iti radyo. Agapit kay kit din no addan mabalin ang maapit. Inton umay alawas maray. Di kamatis yung ay, Mare. Adda bunga na. Awan pa'y bunga di kamatis maray. Di petchay laang Angam sigurado ang makatsamba kayo lat na, Mare, no agapit kayo. Taado tinaperdi ti mula na. Sigurado abasit laang manin ti supply. Bareng maray. Tapno adda maipabulod mi kadamanong Tony. Aywan, may samot damanong Tony nga apektado. Awan pa'y samot na bati ang mula da.
Awan ka nung nga rod, Mare. Talaga abang krap. Da kayo laangan tinamnama da, Mare. Sapay la kumaata, bindisyonan tinamarso at tinabatbati amulami. Tapno makatulong kami, mat. Adumat na naapit taan natang lakay. Amangan kunak no mabalinan ti agsingir. San pa yung mabalin? Bakit? Ay nawaw, apay ngay. Manmanula ang tinabati abunga ti kamatis. Panagkunak at mabalinan. Aguray pay, tamaibos di kamatis, tapno at maurnong. Kaano nga rod ti planom? Ibagaktugan ka no kaano. Bagaan nakto, tano agpabagyo ka, agpabagyo akmet. Sumurutak, taadamat mapangkugatangan. Anya tigatang medyo Baguio City aya. Gumatang mat iti baro abado ka. Ay nawaw. Apay abado pay laang. Nagado abadom dita. Ay basta, gumatangak mo't kadagiti masapsapol ko Ammumot ti babae lakay. Sige. Bagaan kan tulad tano kaano. Yanong lakay! Yanong! Sa dino ti ayan mau! Ay nawaw, awang mo sumungbat. Wano, rimuar nga ta. Ni, awan nga agpaiso ti cellphone na. Awagak man. Hello, bakit? Good morning. Ay nawaw, sa dino ti ayan mau! Adak dito Baguio City. Ni, apay nga kasta. Di mo't imbagak kang kangakuyok ta. Ururayag lang ti supplier. Tagsingiraon. Unay kamatan! Nagpabagyo kamatan, asiksika lang! Ni madam ti sumungat. Awagan kan tulangan itong madamdama. Bye! Naglokon day di atao. Mayat titulagan may. Sa ita, pinanawan taki day. Anya lakit di mo day di ayanong. Agtambayak pa'y man dito istoryo, Mare. Ne, agdan samot parikot mo, Mare. Kasanumo ngamin. Nagpabagyo mo gaya man nila kay ko. Ay nawaw, kunak man no agkuyog kayo nga agpabagyo, tagumatang kay ti masapsapol mo. Kumaa. Nagsaritaan mi nga agkuyog kami nga agsingir. Ngam naglibas mo nga rod, Mare. Isumo lagayam anasapa anaturog idirabi Plano na gayam ti agpabagyo ita. Ay nawaw, ipagatang mulatan kan kwa na dagiti gatangam kuma, Mare. Dayjay pa'y ti ko na, Mare. Ibaga na adina amua. Ay una yan ti kas na klase ti asawa. Malipatan na kamutan no panagsisingiran. Makapaasar, Mare. Timulong iti trabaho na. Ita pa nagsisingiran. Awanan bibiyang na kanyak. Teksam, Mare, ibagam agumatang iti abastuyong tapno addamot serbi na nagpabagyo. Naa, ayan nga iti ginatang mo nga abastuta. At daya imbaga agumatangak. Ay nawaw, common sense kumamatan ayanong. Awan ti ginatang ko. Kita mo awan tinsangput ko. Agsaludsud ka pailaan. Kat, anya ti inararamid mo nga ijabagyaw. Nagsingirak lang. Nagjamming kami iti kumparek. Hey. No kasta, ni kumparim ti kadwam a nagsinger. Wan bakit? Iti kasta nga aramidem, kasla ni kumparim ti asawam. Si kakit dimot bakit? Mano ti bayad tinatengta. Siya akong ti mangidulin. Ay nawaw, awan lat amok ditan. Itad mo latan ti bingay ko. Amangan no inton madamdama kat magastos mo amen. Awan ka diti pa nagtalag mo kanya? Awanan, ni kumparim latan ti asawam. Ag kanya-kanya talangan. Simbang pwedeng ti similya amay mula bakit? Ay nawaw, apay asyak ti pangibagbagam iti dayta. Anya kumapay, agmula tamanen Makaamukang agmula Apay mo't akasta? Makipurdiak latan tapno awan pagsaksakitan tinakam ko. Anya? Makapaupay kamot. Nalipatam ka di ti inaramid mo, idinagsingir ka. Ni bakit mo't? Siyak ti asawa, nga maasinot intugot mo. Aging ka di ita? Di ka pa'y naka-move on? Move on tarupam. Aglisi ka makidi. Di ka manaktak, tada pa kitang danak ita. Apaya, nanakaw. Agmay-maysa ka mo dito'y garden niyo. Sa dino tayo nagapon niyo? Iti ayan da uncle mo. Di ba ka mo nga ay? Awan mo't amakitat. Nakitang dan iti sa balay, nanang. Ay nawaw. Apay mo takasta. Amo na nga adda trabaho yu dito'y garden. Nung nakitang dan ki din iti sa balay.
Kay ket nan ti makitang dan iti sabali ngem ti tumulong kanyak nanang. Na, bagbagam ngamin Kasjay kano ngaron ti kaya na. Agkanya-kanya kami kano. Ay una yan. Nagkasar kayo pa'y mula nga rod no kasta mula. Isot pangibagaan nyo iti kasta. Ta isotayin ti parikot. San katasyak nanang? Ala, bayam. Kasaritak to ti manugang ko numara na Agsarita tamampay karedad. Maipapanitian niya, tatang. Anya din nadamag ko adi mo kanutultulungan nila kay mo. Pudno day tatang, jak ilibak. Ay nawaw. Apay adi mo tulungan kat asawam daday. Asino ti maragsakan at tumulong no kasjay ti asawa, tatang. Nasaysaya at laangan ti makitangdan. Ada ka di inaramid na adi mo nagustuhan. Adua, tatang. Kas kumaitan niya. Idi na tiyambaan mi ti mayat apresyo tinatang. Saan asyak ti kadwa na anapan nagsingir. Naglibas pa'y di Anya? Ni kumpari na ti kadwa na nagpabagyo iti dayjay nga aldaw, tatang. Kasla iso ti asawa na. Iso akas taunay ti surun ko kengkwana. Ay, pauna yun ti kasta. No ada trabaho, amamunak ti asawak. Ngam no pa nagsisingiran. Ay na, awanan, tatang. Makalipatan ti loko nga asawak. Sa dino ti papanam karidad, nasapa ka mabalasang ka. Makitang danak ijay abagatan, nanang. Ay nawaw, saan samot anak kamula nila kay mo, tulungam kumapay Asino mati maayatan at tumulong iti kasya klase ti asawa, nanang. Anya? Saan ka di nga imbaga niya nung tinaramid na kanyak idi, nanang? Nay, awan mo't imbagbaga na kanyak. Anya day jay aya. Idi na tiyambaan mi ti mayat apresyo. Sa bali at tao ti intugot na ijay bagyo, nanang. Imbagak kenkwa nang agkuyog kami ta adamat gatangak. Ngam naglibas ti loko. Ay, oo na yun. At damagayam inaramid na akalukwan. Ngam no agsasaw kasla na dalaws. Adala ko masardinas muli. An-anuam ti sardinas? Iso ti balon ko di garden. Awan mo ngamin oras ko ngagluto. Apay nga minakasjay ti inaramid mo kin ni Mari Caridad. Na, nagistorya kang ka? Siyempre, agayim kami. Di tan pagsaritaan ti may papaniti day sa banag. Ay so, sagbalbaliw ka nga minun. Tapno maragsakan mo ni Mari Caridad kin ka. Nagaduk nga. Itad mo kit din ti sardinas agat gatangag. Sana tila ibagbagam dita. Talaga ang masakta ni Mari Caridad tamalipatang mo ngamin no kasta pa nagsisingirin. Sapay nadagsan ti trabaho yu ijay garden. Kumusta ti panagmulam? Saan pa yan alpas nanang? Nagado ti mararamid ngam di na mo tulungan ni bakit ko. Basol mo maulaang Ay nawaw, basol ko tiyan niya. Iso mo lagayam asaan nakaatulungan ni bakit mo. Malipatam kanumo ngaminon no pa nagsisingiran. Imbes nga iso ti itugot mo ta iso ti asawam. Saan tani kumparim kanumo ti kadwam ang nagpasyudad. Ha? Iso akay kayat na ti makitangdan ngam ti tumulong kan ka takasta ka. Maawatak ti asawam yanaw. Ay, o na yun ti kastoy. Kasaritam ni bakit mo Di na mga di kaskaso nanang. Ay kat ano sam nga ay aywan Anya ngay nga raw gimura. Pag nakmam day ta inton sumaruno nga agsingir ka. Ni bakit mo ti itugot mo? Saan kat asabali a tao? Ay, nawaw! Ikam iti importansya ti asawam. No isu ti kadwam iti rigat, isu kumamet ti kadwam iti namay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken
ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagbanglo ti kapiyo, tatang. Wag, inted niya antim sa riya day tanak. No kasta, imay nagpasyar nanday. At dahin lakad na yung munisipyo. Iso at dimbagas dito'y balay. Kunaklagit din nung nagpasyar dito. Kat saan ang nagpasyar yung balay. Agdardaras mo't nga minapimanaw di may. Maturog ka pa'y kunak, di na magkayat. Ewan kaya, sino dyan almas nga impos ni bakit mo? Nalmas, adamot nakita nga impos na itipis bo. Ne, jak amuti may papaniti dahi tatang. No tagaan nga taday jay saludsudak tuman kini bakit ko tatang. Ibagak to kada kayo, no anyat ibagana. Bakit? Agsarita taman. Ay nawaw, apay manan. Asino mo ito inalmas nga in reels mo? Jak amula kay. Nakita lang nga impose ti padak a content creator. Iso nga impose kumuta. Anya? Viral nga minday takit. Kita akit ado ti views. Unay kan. Apay nga min apakibyangam ti diskarte mi. Kita ang peti kapsyon mo. Ay na. Awan respeto mi dya tao. Agasing nga ita naka-highlight pa iti post mo. Win atap no ado ti makabuya. Maawatam kumamit ata content creator nga rod ti asawang. Kasta ti content creator. Pagkwartaan nyo ti pimusa yan. Na yung pagkumamit no adamaadal iti post mo. Awan mo't nga rod tadakas ti intensyon mo. At tuwin timpawit yo si Milya tatang. Ay nagyaman aklaw na anak ka. Manungay ti bayadak yung ka. At daudi yo sa nga ribo. Ngam uray di yun bayadan tatang. Ay na, agyaman ak mo kasta anak ka. Awan pa'y ngamin kwartak ika. Ay unggaya, nakasaritam ni bakit mo no taga-ano di impos na analmas. Di na kanumot amo tatang. Ay nawaw, nagpositikas jay, di naman am mo di tao. Un nga rod, iso ka nga rod ti viral tatang. Gagangay ka no ti content creator ti kasjay. Mangipupos iti kumkumporme. Ay nawaw, anyan tulang ti panunutin ti pamilya dyan almas no kastalaang. Diyak ka mo tata. Diyak amo ka nagiti content creators. Saan mo't kid nga aming ta dalata mo dagiti content creators amayat ti content da. Nga madamot lagi ti feeling content creator nga awan usto content na. Ay wan, kasla dalili ken betay. Kasjay ti mayat asurutan ni bakit ko tatang. Talaga sariling sikap ti content da ken adda pay maadal dagiti viewers. Saan da taktakawon ti content ti sabali a content creator. Ni Rafi nga inanang. Awan pa'y mo't anagawid, pilaran akaw. Ay nawaw, awan pa'y anagawid ko nanang. Kanurabiin, itay alas 5 pa'y anag-out dayjay iti trabaho na. Awagam man kiday. Itay pa'y awagak ngam di mo't sumungbat. Napanan na ngay nga road. Agriring mo't ti cellphone na. Na mga no nakikaruba laeng. Saan na nga ugali ti makikaruba, asaan ang nagpakada nanang? Wano saan, ang mga no addabiit na panan na. Sa bagay amuna mo ki di dayjay ti agawid. Da kayo magayam na naton niyang. Ang mga no nakitkitam ni Rafe. Ay nawaw, apay ni Rafe nana. Awan pa'y nga rod anagawid karabiing. Ha, itaman pa'y anarabyan nana. Dayta nga rod ti pagdanagan may kanmanang na. Di yo impadas nga inawagan. Ang mga no dalaang na panan na. Sigun kanmanang na. Agriring laeng mo ti cellphone na. Ay, pasensya kayo nana. Uray siya. Jak ammo no ayan na ita. Ipadas yo tagsalud-salud ka nagiti kagayem na. Ang mga no adam mo da. Asino di kinasaritam? Ninanaton niyang bakal. Ay, kunalakit din no asino. Anyat imay nembaga. Birbiro ka na ni Rafe. Ni, napanan na aya.
Ay naw, sungarod apir-birukan data di daan mo. Di na kanupay sungbatan ti awag da kinkwana. Ay sus, delikado nga rudan, ano kasta? Unay kan bakit? Adda nobya na day chay, saan ka de? Diyan ka mo. Sapay la kumaata, nasaya ati ka sa saad na. No sa di naman tiin na. Wano saan? Amangan kit di mo no na aksidente ditan. Negatibo mo tadagos datay ti panunot mo, Rema. Ay naibagbagak laeng. Si kakit di mo't sensitibo ka launay. Nanang! Asino jay imbawag, Pilar? Ni Kapitan Nanang! Katapay kastamot tan. Anya timbaga na kun kaya. Na-aksidente ka no ni Rafi ijay laod, Nanang! Anya? Hindi pa'y kanurabi eh. Ngam itala ang anak ita na. Sa dino nga ospital tinangitarayan da iti kabsat mao. Kaya't ko makasarita ni ading mao. Awanan ni Rafi, Nanang! Anya? Ay, Rafi, anak ko! Ay naw, sa dino ti papanam. Si kaman pa'y laang ti makaamu kadagiti ubing lakay. Papanam aya. Agpalaudak. Na-aksidente ka nung magayam ni Rafi. Anya? Idi ka no pa'y rabi ngam itala ang anak kita da. Kat, anyat aramido mi dyan. Apay ang masapol ang mapan ka na awan mo't lang maitulong mo. Mapanak nga rod ag video. Ay nawaw. Ag video akmat ang tapno adda maipost ko. Anya ka laki di mo, Trema. Na-aksidente lang arudan di tao. Kas tapay lataday ti panunot mo. Na yung pagkumama no da maitulong mo. Sigurado kapag kwartaam lang mananday ta. Ay basta, si kapay laang ti makaamu dito balay. Jay in na po ya, kitaam, taamangan lumaksat manang. Magipagrekla kami, Maray. Agyaman ak launay, pare Wilay. Madula ang titawan ni Rafi nga anak ko. Ngam kastoy mo tan tinapasama. Talaga kasta, saan tayo tengel ti biyag ti tunggal maysa? Nagrega laki din ti kastoy. Ubing pay ni Rafi. Ado ti arapaap na itibiyag, pare. Agbalin kay kumane ti bkar, Maray. Ammo ka nariga ti mapukawan iti miyembro ti pamilya. Ngamawan maramidan tayo. Ta realidad mo na ita masapula sangwan tayo. Numabalin, siyaklat takuman. Di kagsaw iti kasta, Maray. Patsyak nga da plano ti Diyos, iso akas to'y tinapasama. Awan mo't babain mo, Rema. Apay manan. Siyak man ti pagpupuduta mon. Idilit mo man day dyan nga impos mo. Ay nawaw, apay ngamin apakibiyangam amin. Agasem ta naka-highlights pay. Pimusay lang arudan dya tao. Kaya't kung arod nga i-content, apay aya. Pagkukwartaam ti tao, pimusay. Di ka makarik na, iti konsensya. Mamin ano ka di nga ibagakan ka. Agagangay ti content creator ti kastoy. Noawan na sayat nga ibagam. Aguli makalatang aminun. Mismon to pa'y a pamilya ni Rafi. Awan makita arils da. Si kapay kitde. Talo lang ang matimpos ko ang video. Wen angam agbaling ka kumamot a sensitibo. Cloud chaser kamot amay sa. Kaya't mo ti sumikat iti kas tawagas. Di mo nga min amo ti kayat asawan ti content creator ako nada. Iso akasta ha. Content creator ka. Gumawan mo't nga ro ti usta content mo. Ay nawang. Kas tagayam ti content creator ita. Ay nawaw, awanan ba in matday jay arema? Apay ni Rema anak ko. Agasam nga iti in reels nakik din ni Rafi. Anya, Itala ang anak itak dagitoy apus na. nan kita ekman. Aday tani Kita ana nang. Noan niya mo nga tati intensyon na Apay akas tamot ti content na. Kita nanang. Naka-highlights pay. Na. Ay, ibagam ta idilit na day tapos na. Talaga akasaritak nanang. Awan karbengan na mangipos iti kakasta. Insensitive mo't day a content creator ko no. Kasta ay adagiti content creators ita. Saan mo't kit di nga amin nanang? Adalata dagiti content creators amayat ti content na. Ngam adalata dagiti awanan respeto apag kwartaan dati pada da tao. Uray pimusa yon.
Pangasim, ta i-delete mo dagi a video, mare. Anya a video? Amin a video, maipapan iti pan naka-aksidente kan pan nakatay ti kabsat ko. Siyak mo tinang video kadagi jay Apeng nga ipadilit mo. Kastalat ta nga rodan. Pagkukwarta am di pimusa yan. Ay nawaw. Awan karbengam amang ibaga iti kasta kanya. Amok kayat mo ti sumikat ngam saan kumamat nga iti kasta awagas. Irespetom kumamat di pimusa yan Agpanunot ka iti sabali nga i-content mo. Saan kat aje pimusa yun timapan mo ikon-content. Tapno makita ti kaadwan Saan masapul nga agpost ka? Ngamin, sabali ti marikrik namin no makitkita mi ti kas di arels. Kasla pagkukwarta am ti kapsat ko. Sige, i-delete kunto. Kaano nga rod? Ay nawaw, makauray kamit Kasaritab man ti manugang mo, pare Willie. Apay ti manugang ka. Ibagam nga i-delete na dagiti reels na nga dapa ka inaigan na kin ni Rafi nga anak ko. Apay, in reels na ni Rafi. Wen, kat maditirig nami tunggal makitkita mi dayjay a video. Nukit kita agtipos na kat madlaw asaan matlaang a concern. Naka-highlight pa'y. Amuklatan akayat na pagkwartaan ti anak ko apim mo sayon. Di ka madanagan, Maray. Kasarita kita may papaniti day tabanag. Agyaman ako unay pare. Nakisarita ngamin ni Pilar kan kwa na iti kalmaan. Ngam agpatangken. Ibagam man mo taagbalin ko maasensitibo. Pudno ka day, ngayon reels ni bakit mo ni Rafi. Wan tatang, adukit din ti views na. Lagayam Apay ka di tatang. Kinasarita nak nito niyang, kat nagpakpakaasi akasarita kano ti asawam, ta idilit na tipos na. Hindi pa napalabas nga daw nga ibagbagak nga idilit na, nga magpatanggan tatang. Gagangay kano ti content creator ti kasjay. Wala, ngam ti mismo a pamilya ni Rafi, ti mangipadpadilit iti dayja a video. Awan daddo mga i-content na aya. Jakman amoy ta asawak tatang. No kayat na tagbalin a content creator. Agpanunod, iti sabali nga i-content na, saan kita dagiti na aksidente, ti mapan na ikon-content. Day tangaro tatang, saan to pa nga i-reels ti pamilya ni Rafi, tinapasamakin kwa na, ni Re mapaikit din. Agrik-reklamon dagiti kabagyan ni Rafi, numabalin kat i-delete mo kano day post mo. Una yan dagita atat tao, saan da makaw-awat? Agkita ka laang iti sabali nga i-content mo bakit? Saan atay jay? Saan pa nakamove on ti pamilya na itinapasamak iso akas jay da? Irespetong kumamot ati kayat da. Kasano nga iti earnings kumat? Saan kumata earnings mo ti pampanunutam? Amumot apim mo sa inyo tao. Saan anasaya ta pagkwartaan ti pupusay na? Ay naapo aya. Aguray da kumamot ata pagpanunutak pa'y anaimbag. Ado ti views ko kadagi jay a video ka. Agpatangkan mat ni misis mo. Di kay madanagan. Siya akong ti makam mo. Anyat aramidam. No di na kayat nga i-delete. Siya akong ti mga ramid. Kaano nga rod? Itiming ko lang. Agyaman aklaunay. Pasensya ka no dagulitak. Sabali mo nga mintiriknak tunggal makitkitak ti kas di arils na. Sakit kas di pa ti kapsyon na. Ang mga no inton madamdamakit agpus mat dagiti pada na a content creators iti kas di. Siyak tirong bang agpasensya. Ngamin, nagbidot ni bakit ko. Feeling content creator talaga. Yes! Awanan nanang! Tiyan niya. Naidilitan ti reels ni Rema, maipapan iti kapsat ko. Ay, naimbag mo ta indilit na. Ang mga no nilakay na tinang idilit nanang. Nga ta. Wo nanang, no ni Rema ngamin kat talaga adi na kayat ama idilit dayjay. Pagkukwartaan na, ta content creator kanu nga rod. Saan mo't adakas no isukat content creator? Ngam saan kumaakas jay ti ipos na? Adda kumama respeto na akada tayo anapukawan iti ipatpatag iti biyag. Day ta nga rod nanang. Day ta ti parikot iti duma a content creators ita. Saan dan a sensitibo. Napatugan ti views kadakwada. Naimbag pa iti daduma a content creators dita. Talagang ikarigatan dati agpanunot iti content da.
Ken adda respeto da iti pada da tao. Kasjay ti mayat, nanang. Awan ti baboy, iso abangus latan ti ginatang ko. Okay lang, data. Tinapatag kat adda. Ay nawaw. Apay nga dakan ka ti cellphone ko. Adda yung delete ko. Anya? Tapno awanan ti Riri. In-delete kong ti video ni Rafi. Ay unay kan lakay. Di ka agpampanunod mo. Tapno awanan ti Riri kunak lang arudan. Apay nga yung delete mo mo. Saan pa'y ana i-pay out day jay? Kunak tupay ka. Pagkukurtam lang da dya video. Ay awanan sayang ti banog ko Arturo. San ka alapdan no kahit mo tagbalin na content creator? Bakit? Nung kitaam ko ma, tainton sumarunaw, san atilay pupos mo? Nang runa pa no san na kaya ti pamilyada? Agbaling ka sensitibo, kan agpanunod kay ti content ang maipanakil mo. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin a content creator? Ngam agbalin ka kuma a sensitibo kadagiti ikon content mo. Di mo rebeng a pagkwartaan ti padam a tao. Respetuam met dagiti masaknan tapno awan ti rumswa ariri iti nagbabaetan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay kakadipay pare? Itay pa'y abare. Sa dinot nagapamaya. Itay ayan na pare si Ibiyaw. Inilupas mi ti palutan na. Ayun, kumusta ti palutan ni pare sa Ibiyaw? Kaano nga agrugida? Mapalinan pare. Ha? Kaano nga rod tayo sa ganak ti manok ko pare? Asidagday ta apakipalutan tano ko ha. Sigun kini pare si Ibiyaw. Kat inton umaya sa badaw nga agrugida. Isaganam ti manok mo pare. Ta ilaban tamanain. Wana pare. Amangan no iti palutan ni pare si Ibiyaw ta ayan di swerte ta. Dagasan nakto ni ti balayano sa badaw. Tagkuyog ta makipalaw. Amangan no agungat ni Nana Nori. Sakit istrikto matay di amay sa. Di mo latan ni kaso ni Nanang pa rin. Kasyaya talaga tayo day. Naimbaga bigat yun Nana Nori. Anya ti gagaram si Kakarlito. Ada ka din ni pari Roji. Apay, sa dino man hindi pa pananyo adwa. Makipalot kayo manan. Ay, paray. Anda ka mga yaman. Itay pa yung urayan ka. Ay nawaw, sa dino ti papananyo adwa ko na. Ni Nanang may. Salud-sudo na pa yung lang nga may. Malas ka no ti kasta. Isardeng yun day tangar aramiden nyo kunakmag. Makaulaw day ta apalot. Imbes at tulungan nyo ti pamilya yo. Sungarod mo tiliw-liwami Nanang. May kan baray. Agrobot kan. Agrobot kami Nana Nori. Ay, awanon, naadik kayon iti palot. Ni Carlito ngay nanang. Jack abo awan iti silidyo aya. Awan mo ti ijay nanang. Nay, naglibas sa mo manan ti asawam. Ay naapo, day jay alakay. Siri pumanti kawitan na. Ni, awan mo tin iti nakaipagudan na nanang. No awan ti manok na dita paraangan, sigurado anak ipalot dayjay. Ay, talaga narigat ang mabagbagaan nanang. May samot tin apalutero. Ipagarop na siguro anasaya at tikas ding aramidin na.
Mabanbanog ang makitangdan. Inton agsweldo, itayana, ti kwartana. Ay, awan na saya at apagbanagan ti tao akasta ti galad na. Ay, makapasuron na nang. Agburak manin ti darak adi na oras no kastoy laang. Sulte tayo pare Rudy. Manot pangabak mo, paray. Ah, secret Dakil sa amin, paray. Sakto lang, paray. 10,000. Ha? Upang? Imbag ka paray. O siya, 5,000 lang. Balato pa yung titutuma. Ah, ay nawa. Manula, umot ngamin ti tayong pare. Nainayo namin doon sumaruno. Tapno dakil doon, ti pangabak mo. Un, paray. Amo kong ti aramida, hindi doon sumaruno. Anyat plano maya. Agdiretso tang agawi doon, no? Ano kaya mo? Di ang tapay ija balay. At ninanang mo ija, pare. Sigurado, apasagidan naktumanan da jay. Ano kaya mo ija gardain? Ang tamat kalapaw ko ija kay. Ija latan, pare. At least naway ata. Sa bagay, pare. At dapuntaw. Si, kumatang tangarot iti arak kan pulutan. Tagdiretso ta iti kalapaw ko. Siya akong di makamu iti pulutan, pare. Bagay mo ti arak na inumanda. Ayun na wow. Agsapa mo ti panagawid mo, si Kakarlito. Ah, tinapatay kat nagawid Panagkunam ka di kat nasaya at tikas nga aramid mo, ha? Awan imbaga akas na bakit? Sa dino tinagturugam idirabi eh. Iti kalabaw ni pare Rujay. Palot nga rudin ati sang-sangun nyo iti gayam mo. Ni bakit mo? Ito lang manin. Ayan ti sweldom. Inpalot mo amin. 3,000. Sigamot din di makaamo amang i-budget. Diyan duma, idulin ko ta pagpuunak manay. Ay no, diya kamukan ka. Talaga ka di adimon isardang day ta apalot. Saan ba ita bakit? Agsuswerte kami kini pare Rujay. Kat isardeng mikit din. Oho, sayang Anyat inluto yung apangaltawan tayo na lang. Ay awan na. Awan mo may luto. Kasano ko mga agsidada tao itinaimas. Kat palot mo ti papapanan ti kwarta kan oras mo. Sangaribaw na lang. Bagay, mapan kayo gumatang iti karne dito staw. Nangalaam iti kwartam. Ninanang mo. Nangamak kami kin pare Carlito di kalman. Anya? Iso adiyo kontra-kontraan ti panagpalpalot may. Tano mga abak kami. May ranod kay tumot lang. Mairanod ngay bagbagamot. Italaang mat nga ba kayo? Agrugulugi nga rodan di swerte may nana. Ay, jak amo kada kayo apan Lutero. Awan nagdumaan nyo iti manugang ni Mari Marta. Awan puli tayo apan Lutero. Ngam no apay akastamatan tinagbambanagan niya. Agkal na kayo nanang. Plano mi pa'y tagsubli dyan. Ijay tayo ti swerte mi ka. Anay ko. Pare Ruday! Urayin na! Paray! Darasarang! Ang gawa ng paray! Ang dagdag ni Pulis! Diyan manok ko, pare! Kuwari na! Inala na na dahil paray! Di mo pagkapandag sublay! Tamang anlo tilawon magaw! Salbagan. Lo, sino ba't ngamin tinag-text ka dagi dyan, pulis? Dahil tangaron, paray! Sangkid din na nagsubli ti tayo tao. Ang graman paris ti chanilas ko, paray! Awanan! Malas day, tungal daw, paray. Da pare sa ibyo ngayon, nakataray da, paray! Da pare Jonas talanganan. Natilawsan dagi dyan, paray! Kasano pa yun da, paray? Agmultada nga ta. Nalabit akas ta, paray! Naimbag ko ram anta, nakataray ta. Narigat ti mamulta, paray! Di tamot tin kabisado ti pagnanta, paray. Aglamang tapay lang ang agawin tantulangan inton awan dagiti pulis. Kapilitan ang magnatay di palutan tawray sak. Dak amo na itong lugar. Ang mga numapukaw ta dito, paray. Na, kaslada mangkamkamat kan karujay. Mangkamkamat mga ibagpagaayo ay. Apay nga ron akas ta tilangam anaghaway. Sakat may sala ang ti chinilas mo. Ha? Ayan ti Paris na.
Dakarod amon na lang. Na, di mo narik na ngawan ti may sa achinilas mau. Ati dugay istoryahal na lang. Aglisi kay man kid di ti dalan ko. Takayad kong tagila na. Na, andan samot ilimlimod mau Ninanang mat. Anyat ilimod ko kumangay. Wanaw, kinama da kayo dagiti pulays. Ay nawa, saan mo't Ay, di ka nagulbod si Karujay. Ay, at dakada kayo lupot sinyo ti bagbaga kung saan. Saan ko parikot da itan? Naan-ano tasakam si Kakarlito? Agdardaramat. Ay, nagaduman asaludsod mo na dilin. Ay nawaw, di mo makita tasakam anasugat. Aya. Damat mo tak. Ay naapo. Ti manok mo ay. Kita nga wanin nyawid ko. Apay, anyat napasama ka na kayo. Apay, adi mo inyawid ti paboritong amanok. Kanya kumaitakin ka. Ay, jakamukin ka, Carlito. Palut mo ti aday ti utak mo. Di mo pa isumbatan anasaya at ti saludsod ko kan ka. Awanan ibagam, mabalinin ti sumrag. Ay, una yan, kaya. Naan-ano ka no nila kay mo, Adeline? Apay nga agdardara ti saka na. Ay, jaka mo nanang. Apay akas jay ti langan na anagawaid. Amo pa'y nanang, di namot ibaga no apay. Awam pa di kawitan na. Ang mga no adda nag-report ka dagiti pulis nga adda palutan ijay Hindi tangag pa siyaw. Ang mga no kinamat ida dagiti pulis. Siguro ananang, nupod numan a kinamat ida dagiti pulis. Gunggunada dayta ti ganabon da. Palut tumot ti adday ti utak da. Kasaritak tuman ni Marinore. Nasaysaya at pa'y nanang, ang mga no addaan muna day jay. No darudi kan Carlito tinagkuyog anak ipalaut. Sigurado nga adaan mo ni Marinore. Rumwar ka manan? Mapana kita yan ti kumparek. Palut manan? May nawaw. Aday gam ko amanok kaya. Kita ama, agtrabaho ka kidi, saan aday takpalut ti aday ti utak mo? Mapana kita yan ti kumparek, tamapan ko sa ludsudan no kaano nga grugi ti trabaho may. Kuna lakit din no palut manan ti gagaram. Di ka pa'y ag-saludsod ngamin, sakbay nga agsao ka. Ay nawaw. Kumusta ka mo tan, Mari Marta? Italaang manan anak ka umay ka. Wan nga rod Mare, nabisi ak mo ngamin. Awan sama ni Ruday. Awan tarimwar manan Maray. Diyak mo no sa dino tinapanan na. Wan now, nakipalot manan. Ay, day tati diyak mo Maray. Da magkukat adda ka no pulis anapan ijay palutan idi na palabas alawas. Adda ka no kalugaran tayo anatilew. No kasta, pudnaw ti atap may. Isugayam nga agdardara ti saka ni Carlito idi nagawaid. Di na pa'y nayawid ti manok na. Tanagsitaray da ka no idi adda pulis Maray. Ay, naglokaw. Ang sigurado nga ituloy da manan. Dagitapay at tao ti kunam. Di da mo ti agnakam. No apay nga minmut nga ipilit da, kag maiparit nga raud. Sa bali nga rod ti tattao itamaray, ipili da ti kaya da. Naimbag ko ta saan ida adinang randag iti pulis. Anya damag mo, pare Roger. At da ka no ti panglaw, nga masukatan ti schedule, pare. Sa kanin ang Sabado. Apay ngay, pare. Una, tanarigat mo at damanin dagiti pulis. Kan inyakar da ti palutan, pare. May metmut kid di Dani, saanin ang nagsubli ti kawitan ko? Kan mabutag ni pare si Ibiyaw. Amangan ka na no pagmultahan da. Makipalut tangarod manan, pare. Uwan, pare. Ilaban tamot ti manok kaw. O, sige. Mga alakalangit ti kwartam. Tapno adda itayata, pare. Uwan, pare. Addamot kid di in reserve ko. Nasabat ko ni Rudy ti tadalan itay, Adeline. Kat? Tiniliw ka no dagiti pulis nila kay Mau. Pulis? Wain, nakipalot dagayam manan. Ay nawaw, kunaklakit din no nakitang danday ya Carlito. Inulbudan na ka Anya nga ita, tiniliw ko nga ro dagiti pulis. Ay talaga day ya tao, awan manak nakam na. Mapan mo kitaan Iti anya aga po pailaang.
Ang mga numultaan dadagi jay. Ay nananang, ganabon na di nan tumit ang muti mabagbagaan. Palot is life kan kwa na. Anya nga ita. Day ta palot, tinakaisagmakan na. Kinamat na kami dagiti pulis, nanang. Anyat ko na. Israel ti ritaw, nanang. Jacket ti matilew. Ay, nagloko kan. Ay, Ni Carlito nga nagkuyog kayon samot anak ipalaw. nagkuyog kami. Ngam saan anak katarin ni pare Carlitaw. Anya? May isa ti gayem ko kadagiti natiliw, nanang. Mga sino nga min tinagtix ka dagiti ang pulis, Ang mga no dagiti kakadwayo mo ilaang ijay, Makapaasar. Maabak kami lang arutan. Matiliw tapay. Oho. No insarden nyo day tapalaw. Kat nakitangdan kayo laangan. O dinasayaat ko ma. Awan ko ma, ti pagparparikutan nyo ita. Nalpasan, nanang. Saan mo't ama isubli tinalpasan? Ala, agsubli kayo manen. Agpatangken kayo pa'y aging gaamatiliw kayo. Kunaklaki, di no rimuar ka anak ko. Hindi anya aga po arumuarak ngay nanang. Papanak kumangay. Kasano nila kay mo ngay? Ay nawaw, makaamumutin iti bagina nanang. Ay, kasi Mike, ang mga no isulaangan tinabati ijay. Isumutin ati agdiskarte. Asinot bambanugan na ngay. Asinot pagbayadan na iti multa. Ang mga no saan ang makaawid day jay, no di mo mapankitaan. Ustukit di ang tapno mapadasan namut. Tapno marit na ti maibagbagakan kwa na. Di oray maturog ijay no awan pagbayad na iti multa na. Anya? No awan ti mayat amang tulong kan kwa na. Agnaeden ijay nanang. Iso pa'y asakit ti ulo no agawid dito'y balay. Hello, paray. Umay ka pa'y man dito, pare. Ay nawaw. Saan ka pa nag-awit, paray? Saan pa'y ngarot, pare? Ni bakit mo ay? Dahil tangarot ti parigot ko, pare. Di na mo't sumbatan ti awag ko kinkwana. Ang mga nagumura magtan ni bakit mo king ka, paray? Dahil tangarot, pare. Matanagan ak launa yan. Kasano no saan nga umay ni bakit ko? Siya klayo tinabati dito, pare. Nakabaya doon dagiti padak alatiliw. No apay kami na di ka timare adangos, paray. Kasano kumakit kaabay kumot gaya mo dya pulis. San ang mabalay na mapanak dita, paray? Ang mga numairupa andak dagiti pulays. Kat mapasubo ak. Pasensya ka na, paray. Kasano ang nakaawid ka? Asino tinangbayad iti multam? Unay ka matin, bakit? Di nakpaimot ka siyan. Ay nawaw, di ka agsao akas na. Ngamin, basol mo no apay anatiliw ka. Naimbag ni Roji ang tanakataray, saan anamulta? Si Kangay? Kasano ko maamakatarayak kat asidagmot di pulis kanyak. Ala, agpatangkin ka pa'y, palot pa more. Na, nagsasaw ka kaslamot. Sige, agsubli ka manen ijay. Namin anumutin a kinamat da kayo dagiti pulis. Ngam di kay matagnakam. O, anya nga ita. Namulta kay laki nga rod adi na oras. Utang ko tayo dyan Uncle Rio. Ay kabayadam ipurdiya ang manen. Tabo nga mo day ti kinasulpang mo. Ay, nawaw! Di ka agbalin asulpang. Liklikam dagiti illegal nga aramid. Iti kasta kat saan ang masayang ti kwarta ang nagbanugam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.